Je li istina da čovjek bude malo pametniji kad pojede mozak? Ne malo, malo više. Malo više. Često dobijem pitanje od svojih pratioca gde može da se pojede dobar pohovani mozak ili, na primjer, juneći repovi. E sad, nažalost, toga je sve manje u Beogradu, ali danas idemo u restoran koji bi trebalo da to ima u svojoj redovnoj ponudi, kod Dragana. Ako je suditi po ovoj reklami, oni imaju dobru hranu, a mi ćemo to sada proverimo. Solite. Stižu nam juneći repovi, hvala. Mozak. Fino, hvala. Je li istina da čovjek bude malo pametniji kad pojede mozak? Ne malo, malo više. Malo više. Ja ću kažem umjesto kameramana hvala, pošto se stidi. Malo tartar. Mozak ima finu, nežnu, kremastu teksturu iznutra, a sa spoljne strane je lepo hrskavo. Vidi se da su sveži, a čuli ste da posle ovoga budemo svakako i solidno pametniji. Kao neka pralinica. Ovo je kako to izgleda. Mekano, lepi se za nepca, sočno, sveže, pikantno, brate. Kako može neko mi kaže da mu se ovo ne sviđa? Ne možemo da se družimo ako ti se ovo ne sviđa. Osjeća se luk, osjeća se paprika. Ovo je fantazija, ljudi. Svinjski mozak je 720 dinara. Juneći repovi 1300. Pa.